what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. What are you talking about? ¿Qué tal? Soy Juan Miguel, estoy acá con mis hijos y mis sobrinos, vinimos a disfrutar en familia un día espectacular en YouTube. Les invito a que se acerquen, hay aviones acrobáticos, aviones históricos, está el famoso de Perduzán y bueno, es un día espectacular para venir con amigos. Vengan, les esperamos. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the rivers, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. Sofía dice mismo que nos tenés que abrir e invitar a todos.